کی دê derkevît. Ev nav û nîşanê wê şanûgeriyê bûn ku li hûla konferansa li Akrê hate nûmayişkirin. Mawayekî zûr bû li Akrê hîç cûra çalakiyeka şanûyî nehatiye encamdan. Belê piştî hewlên rêveberiya rewşenbîrî û hunerî, bi hevkarî digel peymangeha hunerên ciwan pişka şanûyê li Duhokê, şanûgeriya Kî dê derkevît hate nûmayişkirin. Em hemî zanîn حکومت هرما کردستان به رنگی که جدیل سروی که کار نکریه کو بشتن وان همی ریوبرین قضایان یان کو اوان تیپین هنری آن تیپین شانوی کو همی بود جو پاروان هاتی را گرتن کو بشن شانوگریه بگومان وی قناخه دا هیچ سازیه کارا و شنبیری نشتن بدرستی شانوی انجام داد لهنده گاف الدهو که هنه الهولیر هنه السلیمانی هنه الاف گافت هنه جتنه ادناف نگشتینه قضایا اف آریشه سرتاسری هرما کردستان هه لو ما دویتن حکمت هرما کردستان بود جه که تایبت بو شانوی دابنتن السر وزارت دا کو اف شانو بدرستی الهرما کردستان زیندی ببیته شانوگری ji nivîsîna nivîserê Fransî Cambos hal derî bû ku behs ji lihanekê civakî diket lewaneye ew evro digel Barodûxê Kurdistanê zûriya guncay bîtin. Herçende derhênerî jî çendîn guhorîn têda kirbûn, bi wê yekê zêdetir digel naverûka babetî û waqicê jiyanê êk bigirîn. افشانگریش نویسینا نویسر فرانسی جامبول سارتر سال 48 اف تکستی هی نویسی توی وقتیش در وقتی نویسی راستی بیره که کم معظم بوهنگی بود جهان روش آوای یعنی یابسانه هی نبودش کو او چوا دخوازی آزادی رهایی انسانیت کتن گلک چوا بجم یابسانه هی نبود کو سارتر توی وقتی اف تکست نویسی و بلکی هزاران جاراجی بلکی صدان هزاران جاراجی اف تکست الجهان هاتی نمایش کردن همه ولات الجهان عربی حتی ناف کرداج ده هاتی تشکیلن لما فيها هندك جهورينات تيكستي ده بكن وأسنظام كامشان تدا سركفتي بنا سركفتي نمر نظامم ل أو بدنجيا بيناري أكره واندماج جاي بشوري و از جل كيف خوش كلام راسي Pişikdariya kiçê divê şanûyê da zûriya wê rekane bû. Nexwastme bû civakekê girtî û nebûna azadiyeka reha ku bişêtin bi rolekê wêrekane re bibêt. Ev ê çendî jî wekir bû ku nîgar xwe bigûncînî digel wê rolê. از پینگاوید بینم که یاش دست پیکه بوری یعنی پیکولا دست پیکه بوری یا برف هنده و چیدن که ایدی کچ نافشانوی دا دیار ببیدن و بجیدن اوشی کاره که وکی هر کاره که دیده کم و بیدن ملک من که دیوی کاری کم و دیال سر یا بردوام بمرستی حتی نو کمال هنه رگر که و خلق باق ویدن او خر بود اشایر الزفریدن ام اشایرین خلقه که ایکودو و گیره دایا يعني بحس الكوري إيكودوت كان وجاجبر هنده اشتوري جرهنا كو كيتشو بدرسيدن بس بجمع كيتشو خرانا درسن أفشي كوري كبيروزات بردوام Şano amrazeke ji bo guhorînên nava civakî û hişyarkirina wan her wiha dergeheke bû belavkirina rewşenbîriyên cuda. Belê li Kurdistanê heta lokewet ku pêtivî neşiyaye wan armancan bicihbînît. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.